Ziyaveva intukuthelo izisebenzi zenkampani ethunga izingubo zokugqoka ePort Shepstone ngonogada ezibasola ngokubashutheka iminwe esithweni sangasese ngoba bebasola ngokweba. Bekuthi-ke lezi zisebenzi zenkampani i-Prinkel Clothing zehlelwe-ke yilo mshophi ngoLwesine ntambama ngesikhathi ziseshwa zakhunyuliswa-ke zasala-ke ngesudi yesele zashuthekwa iminwe esithweni sangasese ngonogada. Ngokuthola-ke kwephephandaba noma-ke ilanga langesonto ngemithombo yale esebenza-ke ngaphakathi kule nkampani, indaba isuke ngemva kokutholakala kwesikibha okusola ukuthi sitshontshwe ngaphakathi sifihlwe endlini-ke yangasese kwabe-ke sekuphoqa ukuba wonke umuntu aseshwe. Umthombo uthi-ke izisebenzi bezingeniswe egunjini kuthiwe-ke mazikhumule zibe nqunu. Ezinye zazo zibhale ngisho-ke nasezinkundleni zokuxhumana eFacebook ziveza-ke ukunengeka kwazo ngokwenziwe kuzona. Iphephandaba-ke likhulume nesinye isisebenzi sale nkampani esingeke-ke silidalule igama laso ukuzivikela, siveze ukuthi-ke iningi lezisebenzi linengekile ngalesi senzo sonogada. Sithi-ke lezi zisebenzi ziyasaba-ke ukuveza ulaka lwazo, zisaba-ke ulahlekelwa umsebenzi, kodwa-ke zihlela-ke kuyovula amacala emaphoyiseni ngokwenzekile. NgoLwesine ntambama kutholakala isikibha okusola ukuthi besifihlwe endlini yangasese, kube-ke sekubizwa wonke umuntu osebenza ngaphakathi savalelwa kwelinye igumbi. Abantu-ke bangene bebengena babe babili beshaya-ke ngesudi yesele. Sishutheke-ke iminwe esithweni sangasese befuna-ke ukuqinisekisa ukuthi akukho yini esikufihlile okuyinto-ke esixakile. Okubuhlungu ukuthi-ke abanye bethu badala-ke ngokweminyaka behliswa isithunzi ngalento eyenziwe kubona, kusho-ke lesi sisebenzi. Ilanga liphinde lathola-ke ngomthombo walo ukuthi kunesinye isisebenzi esimisiwe emsebenzini kulandela ukubhala kwaso ezinkundleni zokuxhumana ngenxa yokuphatheka kabi kwaso ngokukhulunyiswa noma-ke ngokuphunyuliswa emsebenzini. Iphephandaba likhulume nowesifazane okuthiwa-ke ungumnikazi wenkampani ozibize ngoPrivash, kodwa-ke wala-ke nesibongo sakhe osiqinisekisile lesi sigameko. Uthe kube khona-ke ukuphambana kwamazwi phakathi kwakhe-ke nonogada ngoba yena-ke ubengasho ukuthi-ke izisebenzi mazikhunyuliswe. Uvumile ukuthi uyazi-ke ngezisebenzi ezikhunyulisiwe. Uvumile ukuthi-ke kunezisebenzi esimisiwe ngoba-ke sathatha lolu daba salifaka ezinkundleni zokuxhumana sangambikela olwela kwabasebenzi ngaphakathi.